Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka dorba snong Saitsama kala Byrngem da ka ba aipor tang hapo steo ban Khang no ka Surok ka ba Pynïasoh sya ka Ophis rekam jakatnat Veterinary lada katnat Veterinary kam maramot ya kini ka Surok ha kini ka snong kani kijing Byrngem kalawan hadien bala keno ba katnat Veterinary kala penjulor ya kini ka Surok ka ba kinong snong ka Saitsama ki jupunan kam man lakasngi ha kalek kawan ตอนนี้ก็สเต็ปอาร์พาวทริกอุบนายวกันเดย์กำก็ชนองใส่สมารังบะวิรังบะชนองรังกัดรุสกัดทรีชนองเชอร์มันชนองกิดขดyang diisi dah wan lang ini walaupun pau ya kejing sengapsi wah hadok kata ini bentar yang ni Surok wah imti ini jidau wah mencuah manu Surok wamiat obha te kat kamu yuan ikat ni wan nak kenika kejing pensi uni Surok lang ba ke departemen yang ke Veterinary mencuah man Surok siang wasuk ki kena ulai tong tong wa man ulai Surok bolom waman ulai lom ulai pedeng ulai ki beru cahali hator ki kan kam te iyo kat kamu man kat ni Surok mi de ulai wan lang ba ki keri kian le habduk idi yang yat haus lap patan lang ba ki keti udah blok siti mencuah manu Surok ju em ko keti jing jaklia ini kat ni te dau pen pau ini step wa iu Surok bo i ka jing kerpat lane ka jing kenthok i ka Ophis yang ke Veterinary halor ka jing pendok ke uni Surok wa sngau ha wan li jurep ko percna ko lam kam te i ne kaliang yang i ka chnong wo khang percha i ni wom cha de gi won le wala ti ne ni Surok kat wom pudep ki u percna hawa na gi ni Surok le ne kaliang yang ka chnong le ki NOC le mem e wo man ka thau le ki area yang po chnong mem benta ka Veterinary ni wan geduk kat pensi go uni Surok ikut isla la man ida semit ya kana do de pensi go uni Surok hawayo da e ikut isla la kini galiang tim em sim khia ki ni te dau i pen pau ni step wan ini o e por iki kamu siti yaw la dem ye ki ujurip la ne u pendep uni Surok i khang perca ini ki wan keri go lifestyle lam cha de doi te ran hi kinten wa kumlai sibon Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.